Ma o le ala lea o lo tu la iatu man fa alo alo e fa tu le lafo. E fa pea ina ia fa tatia ese tu la fontu mau tu sfulua pui tasi. Mo le suia o atatou I tu la fono mo le aso fono le nei. Aso lofu balu o Januari ma le aso fono tae au. Aso luas fulu iwa Januari luafe luas fulu lima e fa pea. O le a whaawau pea tātou taurumanga, mai le tū la e iwa tolu sifulu I tae au, se ia aulia le tū la e tasi I le au auli. Ona whatatia ese lea mo se malolonga, ma toe tau au fia I le tū la e lua, I le auli. Ma whaawawai se ia aulia le tū la e lima tolu sifulu I le afiafi. Ona whatatia ese lea, ai toe tau au fia I le tū la e valu I le afiafi. Ma whaawau se ia tōlo pō I le tū la e se fulu tasi I le pō. O le lafo lea man whaaloalo lau fionga. Palua, fionga sui palmia, min stau tupe, min stau ngaluanga tele le malo, min stau sui fua malo loina. Sili pula wha maunia le lafo e fina ngalo e sau noma le ioe. Au ese le ai. Ua manu malo le ioe. Ia le a ngasolo tatu ngaruenga tu sole. Lafo leo wha maunia parmene. Ia whatati ese tau manga mo le malolonga lo sau noa le suspono mo si umu. Me leo tapala o fionga sui malu mo le whawa wino sau noa. Tēra fionga le te lai. Manatu le ua mai el parenga au te linga le sua I lo fionga te lai male malu le maota. Mo fose a Maristino ia wa le wa pa vai atu e faisi umil tatu fontanga ne aso. Ia fa wa na de la itia ia pe no tu le atu ai ole tu langa lava le tatu va lo fionga fautu tal lango inai le fautu anga tu ina mai ia mole te fatu ina mai tatu va ele lei foi le fa nga ia alom fa nau ia onga tonu e ngale te lata mai isa mo ne yo alom fa nau mole malanga pamauti fa fole a meli poti ta ma fa ia iole ole homesick le ma foi fa te vo le wa fa tuina tato export authority e mo mia ya la se tato va le o le la wo yo lo ia a fa ia le o mai si tu ia ka ko kom fai ka ko fa kingo ka ko ba ia fa fingo fie mo ka ko lo ia la ka le ka ko ba ya ku e o pulas ka fungi la longa va o ka o e forti la mai ko lo ava pe vola se mafuanga e causa pato se nai finga malo mai ia na foi vai tau ia manatu ia o foles kai me ka ko ke sa la ai pe luma ia ai lo fionga utalai e lisi vaanga le mai ai tatu company va ro ye le tatu va ho le foto sa mo lua lo fa penao na lisi atu tua sisilane le lisi polala tulanga pe fie le lisi ai portal fe ngai ia pe le tele atu se tu pe pa chata le va ia ai pola fo le fingo tongi ali seila kapteni pa po le leini alo ni lo mo la to le vai temi o ia mi sa mo me se foi le tu langa le maintenance mal servicing le va ia o tatu se leini ai ono fa luai pa le pa to le maini por kalame ia ina ia le yel fa so ina mal fa tu langa ina tatu a seta nei o le ua la lata no mai le tatu va le fu mo le va o polum sa vai
o le mai tot fo ia le fa ali mai fa si te le va o lo po le ngalo fion kalsia o si si ko ko le fion le miska le o va fo ia le fo ilungo mo meo vai fo ia lex ele fe ko ai magi ngan a fa la si la ko ai le miska e fa kai wai e fa ngakele pe aso se va fa pe ngai ko ngol vai va ale ya le si foi va nga sei si la ngai po kal fe ngai le wa fu le mu fa ngom sa le longa foi ke le va po fa la le ma fa ke le ala va ia po le ngai ya fa ngai ya ulanga le ngai ya sa le mo ia aseka la ngai ile ko fie ke ko mai fo ia va ve nga fa ngai o ngol le yo ka ko ala va le wa ya bale kulangai ba ngam fa penga ya le ka ko ala ka fa yo ka ko ba nga le kampangi ba po spa ya vai fa le sa nga le mu ma le kai me fe ma nga ile ta tu va ya ma va nga ye si ko nga si ka ko va ai mai kau inga pe ka fa le kong le fi ang ku ya le si ba vai po le kulanga yongo fa le ma va ve nga sa ile mai se lengi ile fa ki ngoingo o ka ko ya se kai ya ole kulanga ngaro fi nga ba koi se fa ko nga se ko lalo se mo le ko fa malo mo fa kai ile nga luenga fo ia ka ko vai nga le ka ko o ngai va mane pala ponga ia mai ka winga le kulanga la ko nga luenga fa kingo ia pa lo fa kai te pe fo le si vai nga le inga ia ko fo iai fa fi kauli le va la nga i va o pon sa vai ise le fo fa ki mai ni se va nga kulanga le o iai le fa nga solonga pa sese ka vale malanga i fafo ia ka fa kuanga fa ka kia pe i lo fio miska pois fo ka nga luenga ia wa lava le pui o ka ko aseka ia mal fa ki ngo pe ka ko ngaga e mo ia le lo kele se ta tu tru ia o nai mna tu lo fio trai fa tai mo la no dia fondo alo sa no e lo fio nga su malu ma siomu ya fa tai mo lo sao e tatu lipoti e me fa le ia tili o tatu o nanga wa ka tatu company ba ya ma lo fa tai mo sao no ya tu le me su sa petia mo le tule fa tai lo fio nga lai fa le fa tai le mo official fono ya mo fa sin nga malo si sa alo tu ya ponu ma wo se malo sfaltino ile fa lo to tele tu le te fa nai manatu right po di potinei nga tau tele ya ya tanga luenga neu tu mai te nei ala to li poti mo le loina ole mo mo fa se tala ole o na ngot so vai lo fio mo le atu la fa tai ile pulenga le fa ia si leva o matu vai a aisa ale tonu ale vai mo se vai te ale te milane wa to ale le atu to ave vo ia se me fa le tonu ai vili atu ia ele o mia tonu atu ia ia la fa nga luenga sa ili po la me la fa le tonu au nanga ye mena mia la o fio au nanga ye mena mia mai ave ye fa malo mal fa stai o mai lu tau e fia ma to se manatu ile tanga lu nga le fa mi sta pe ona pai lo ma tonu li poti ya le va ke le nau i to sang fa tu pele lu o tasi lu o lua ya le ta mai fa talanga ni po lava le tulanga ia se sila to ai i le au ino ai talafu le fa pe
o tala foi lo fai na ina mai e fo ma tanga lo ngal malo le tonu I le ya se ka tu na ale o tala fo tanga lo ngal malo ele fai foi la ta ele tanga lo nga ona fatino ya na o nanga le wai mo yo le trading body le vai nga le ai pe fo na sa no e fa pa ling ya me o e pa len il tu pe alu ya de leila o nanga fa pe ni fo tu pe emotion se len ya mal malo a fa la ni tanga lu nga ye ele o le to gingo la lato pidel vai ya se tau tuanga o nei si vai nga le to mo ilo climate change swinga tau tai o fa mo ia le men nei le swinga tau a fia ai au nanga tanga lu nga nei a tele le vai o a fia a le ai se vai o a fia foi la ona tau te man tua so I tua lo vai ai ma tele ia timunga nan tua fa le ngai na ia infrastructure paipa o fa ta no ya a foi le te mi o le ai se vai ia o a fia de le o nanga te talo tele o fio de lai tu mai tasil na I tau lo ye nei ana il vai te mi lo fio nga te mi umale le fa voi le o evani sa ye le tal nanga e lo sa na pia pe mata ele te sa ondo si sila ia e fai tangi vai ainga il te mi nei pe a fai ala tu fali o le tangi vai becomes part of the building permit se fai la to vai te mi lo tele timo a o lo te mi vale to mi vai ai tu ia na tu titi le o le demand I le public for le public water e le fo le to inga mena e le tele se vai me sa lungo I la fanga I maurunga wa no fo ia uma nei tai mai a timula sau wale vai sau lo ila lo vai ta le tu point fa le tonu le fa na wa tele vai sau a te ngona na failo la tia na ma fai ar fale ai e tele sina vai alu e tonu o tangi nei ia se fai po sau le se fe fora I lalo I vai ta fe nei le fa mo e mo tato vai o tulanga na ia ia na tu fale ngai na uma ia I fa ta no mo tulanga va pena as ai tia na fai se si le pe mata ele I to e o stai me to e asi ai na ai tia na langa te mino fale ngai na ta to no ono tele vai pe no vai a tele vai ia fale ton fo ele o na ale vo se vai ia ma disi ba ale lo la se vai le mi tu ia ai tu langa na ole o ino ai tala fu lo fio e ta e o ia in tas ai o si o si vai ngale sa o la ngai ba fo ele si e le fai tau nga I o mita. Ko e el vai nga leo atu. Fai tau mita ma. E se o tina no fona o ia nga utai I lor fale. Te watu landa piri. O tu si halu se lau le piri. Nai masina. Watu le piri le masina tas. Tu ia on sfur tala. O aue e tolu tele o pai talo fale a tele al pido lus fulu lua lusuto no fatu le o la se tala tamana me sa wa fa me o la mamale pai pa fo ile o la se ta e fa mai ai se ya lo ta ule ile va na mai fai ya o la to le tu tilo ye sa o la ta vidi me fo ile lo ai lai mamma somewhere you know o fo so o lo mai pala mai sa fai ona a fata e o mai nei la ile o to halva ngal ole alva ngal so vai e fai a to anga ia ia ta la to anga foi fai fa le ia me a fai o to e wa o la to e a to fai siaki ia me ma fai ia ta to na nge mau to a fai o to ngal ngal e se so tanga mai le alo fai tau le mita mai il officer I tangata yo e siaki le mita me se la na ta matu no fona la to
e le iloa o mai faitau nei mea i fafo. Le leo fo la tau pula le tia o le tariff o le vai leo ia i le tai me le tai. Na se fautuanga i le fionga i le ministama le matanga alwenga a lau te lenga atoa. Fafti tele a le sua vai. Tal matou nu umtua le lei atotoa. Nau mai le li poti a le Samoa Shipping Services. Lau fionga tasi fo nei matanga alwenga e fia momoli e lau faftai. Le fanga tu fi fo la matainga mai ngol nei tanga alwenga. Ala no fia le tanga alwenga nei. Ona o le fiso ni malosi i atina o se tatu. Me se la vai e tatu seile o i fafu. Tele ai ngau manui ai i la toala mfanau nei. Ma lo tu malo le sinu e mo tamanui ai i le hotel tamaiti o i fafu. Leo tu tilo ia so uma te loto i savai. Wati na e la to ainga. Ta avali o fai fali. Meu fa pena. E mi tai la le nganga walanga. O le ai o le au nanga le na fai. Mo le tu le na. Ai tele lu tau iu wa tu le mai. Pe ia me oma e ia lu tau. Ia le o vai atu o le tele o le a me ai pe sa no voi nisu. Alu si tango le ava discipline. Ia tu atu ale ia le fautuanga. Ia lava se taimi e awa o inai ta maiti nei ia ila tau nei. Ai le ioi fafu. Mo i tau te nau ngā umale a oma o mai tasi lua masina o le fafu. Ai fo ele lau tla tununga ia lava ta pena alum whanau. Le lau fafu. O nuu nei o iai. E le fapo e nao le atu i le New Zealand. Peo e Australia. Lai ei katanga Samoa ma ai ngai o e fsoswani iai. Le o Europa la o iai. Nuu ur karipeani. E matoa se ala lo lagi le lau e tatu alum whanau. Ai a whaila e le lava ta pena atu i nei. Tu maanga me se tau o na mawhau e ono o lau te what they're gonna will they be faced with culturally, socially, everything. A wole nau lo tatu no a wole nau e vaven aveta miti. Ai ta pena le lo tu fale o la tau. No atu e fafu. Ia o tap o lava tape. Peno fat le anu uia tatou. Le tatou ai ngo masani fo. A nu uia fafu io Amerika. Ia tau tu na la o fiona. Au te fa taiteli i le nemtanga luanga o no o le latu sao. Le ai tele tatou alam fanau le fo wa atu le fo wa lo tele fa lo tele ia te mai tai. Se fainga le tele. Le fo e na isi alam fanau. Lo tu si atu lunga. Tulanga tonu company va nei. Ne company va o fa moe mai lava ia tatou. Ai sa tatou tamai le long fa long tinga. E nau e fainga luenga. E mo de tula la fo mai tu te lo te fainga luenga. Ai ole vai nga lava lea. Lea ua tula mai e lo tamai te uma. Te la tamai te tu malo le ia o atu e mai to o. Le ho tu I fon fa vai. Ia e mo ia o tele ia nga luenga fon fa vai. Ia ale me tau. O wala tu wa ia tai pe melo o ia tatu RSE po le lip. Tau nei se leo fon fa vai. I tangata o mai lon le tu malo me le tu malo. E fo ia nai fa fita uli fo natu lang. Ia ala e wa fo ia. Ia se la tu leo tonu o le sailingo. O fa fo mai wa la tu na sta le ai pe le ia le tu malo. Mela la ofionga le mista ya fa pe foi le tanga luega ya nai fa tuanga na tu ya si la ni ai ya awal fa le tatu au nanga ya mal tatu tanga longa langa iluma o mai le va nga le Samoa Shipping Corporation sa o se tau du sa siro ta ma fa pasamo le lua le ona o nanga ma le company va o va ia o mea tau va le va tu il profiti al tato company le i le luo tolu I fa malotu al te vivo le fa o maku covid e sa pui al fewa e tu o le vai se vai
sa whaititia ia na manoe pe malanga iai. A le na maua la tu profiti, sa malo whaftai. A le tawe he lua, ma la fa miliona le tau pensini o ba. Na nalu i. Wam tau tia le tangu tāle o e pensini. Au le mea siri, e lau matau le. E le i eise taimi wha pēa na matua tau fia e le whemalanga i wa. Mo se lua tolu ni aso na ngoku ko le lava pensi. Le ala sa fa so so. Ai o le talo. Ia tatu tilo pea i awala. Fo se fe tatu to alu stu fa pea. E stau sama ise pensi le va. Iso. Fuel efficiency. Ia po la tu lango iai po tatu wa o tuai o taunga tilo se fainga ma se va fo. Le wa tua yo sa no foi ni le we le va le wa e api se va foi mai toi api a si se lo temine i se va alu per service le valo sa va i mo polo lo fionga na si le fia e le ai se aso fa pele tanga te fa malanga le se aso le la vale le me la solua e a me la stofi e fa isina malo longa al va siak ale la va tai mi fa fita uli ia malanga inga lo fionga tai mi le o ta fia la lava e lo le tatu i mai tafai tasi lo le aso ta punyela lava e am tua si la lo le il fa le tot Tasi minuti sui. lo tu le mistasi si lo ai temia le temia il va tu le no non ta punyele malangalva so tia o le kiwi o le mantolu lai o i te sallo le so tu le lumbal pampicini alo fa se ti tilo i se awala e fa mo mai ai la tou ia e fu i va ale la fe malanga a fe so va le ngo ka ngo ro ai ale ka pungia e fa mo le lungo va le ngo ko ia mo se al mele ai o tolu fati o mai fa tasi i le nguto fa to pungia to le fero e ta vale sa mai o mai i salonga pupuni le watu ya lu o ngo ka vale ia sa fale tonu wa te vina ni o atu ya sunga malu le malo ya la tu foi la tanga ta lo su e mai ta vale ia ele o le pamu le lava i to sa wa tanga ta le o e mama o tu e o le sa e fa se fainga foi la ia more efficient fa nga so longa mo tanga o le o mnanga la to ya so uma te telo e so le fia ia i mata ata le usaila mai e on time alva al time on time le mesili na e consistently lava ile lako le mato alva alea le time na alva e on tatu o nanga le leil na lo fiong a e sila o time ki wai ta vale o i mut fanua ia nga vo cha longo time la fa le tonu ia time la ia o le tulanga ia sa fali fo le mele ala inga ta fiala la vai se on mele o me foi ta pething ability of e ta tu mai ele me foi la ai e tau lai le waf ele o te tau na fai se fainga ina ia o ne a fiate o ia mo fanua pe ia tap tau fia ele ngalu le e sau ia ta mafai ata to ele le ar sau alva ele samia o mai le lunga i ia fa le tonu lo pe tau nei se po se wall po la se mea tau fiele sau le ale ngalua au le sau ai le mafai le va ona ona taula ia fa pe na foi sa lo a me se va la po ia tu langa na o ia le malanga so ia fa tai tu lava le tu langa i tatu service le ai na ona fa tuanga na tu le pe ngale di mista ia va pen tanga luanga e fa te tele mole tonga luanga fa ia so uma tau te felo ia so sa ya tu na la ofionga le salai te tele molo no Fa tai sa no lo fionga le malu se peter ia fa tai mo sao tatu li pot male fa sao male fa le ati fo tatu nanga tatu company va ia la mo mo sui o fa ali li
mua so ele masui le pata tu pailunga. Fatal fatu i le palmene le tai au. Si o lo whiunga i le o talai. Tai tai an malo mal kapeneta. Tai nane le sui mamalo al palmene. Ia e wilangona e fia fai fo isele. Se manatu vai o le nei usunga fono. E tu sai o li poti ua tati e malai. Lau whiunga e fia mata se tala i le corporate plan. Ia po fuanga sini au tu o nangal tatou sa pe o na umai ai. Tāua i o le nei o nangalau whiunga i le o talai. O na asila sila isio tatou o tunu. O si o mia i le sami. Ia male ele. Pe pau i o nai mai alo fatu sa o le tua lo mwhai o na o tātou. Tā whai ngofio na maualo na winga. E o fwoi le ngā luenga whatino. Ia matulanga e le o ina. I tā ua i o le vaenga. Me le whaftai e ile. Tā ngā luenga e tu sai o lato fwanga whatati. Lo ia i alangona e si tia le o nanga. E meise le tūlanga o tupe maua. Ia male ia whaawau pēr le au ina tō tātou. O alum whanau o le tunu. Ia mō ngā luenga i lungo vai whafo. Ia si vaenga lai titile ai. O se tua lalo fwoi nei tu malo e. Si sila e ili tūlanga tau au aonga. Se a fwoi sa tā ue ni sio sui. Tono mauta ni tae au. Le tā ua o le aonga i le tūlanga whaseila. Pea ona telo tātou alum whanau. Wa matu ngā luenga whawaitain. Ia e tutusa leli tā ua le la. Pea ama whai ona mauawa noa. Ia o inai i ngā luenga whaseila. Lo whiunga i le kungwitalai. I nei tau sanga utuana i atu. Le fwoi sa iei le aonga seila le company va. Sa si. Ia peita ina iei le fuafuanga le nātai mi o la matantu whatasi. E nei alu iei le whamoe moe au tasi ia o le ofisota inga i le waitai. Nei a tia e le aonga. Petai ia fuaringa o le o ta oto le fuafuanga le na ale au tapu tasi i le NUS. Lo iei le te talo. Ia i le whiunga min stamale. Nei e toi sila i li tūlanga. A sila i atunu uma o le nei mai sea atu motu tua oi. Tu walu. Ia mai se foi atu Mariana. Ia tele am kiwipati. O le tele o le lato tamau a inga mga luenga alum whanau. O le tūlanga tau seila. Peitai. Ia lo tele na onga lato tama whanau. A leo fiti. Ia pe o Mariana Felato wa onga. Pero sila vaenga e mawhai ona sila iai. Tā penanga tanga luenga o ngā luenga. Ia i mata upu e ao na o ina ia onga nei. E fuafua le ia whai a onga. Ia matulanga e whaatino ia onga. Ai pe o le tulanga nana iai. Ia easy levels, like officer levels. Ia ma easy level. Wai pe au tele au lungo le tekle. Whai ngā luenga ia o alum whanau. Ia e fua i koses o lo maua i tātou aonga. Me lea e na ona avatua i se te tualalo. Ia ina i le tanga luenga. Ina i sisida i le vaenga. Lona lua lau whiunga i le tūlanga lea. E le tūlanga le maritime engineering. I tātou aonga le ngata i aonga seila. Ia o le o ai tātou aonga le universite. Ono le sila vaenga na le mwhai ei ona. O isi e tō tū ngā. Ia le telo company tawanga i mai tūlanga vui leo o whaangota. Ia ma me se vui mo whalei au nei. Ono le tō tū ngā la leo le mwhai o tātou engineering service, maritime engineering. Ia ona service ia tūlanga whaangota o mai. E voi sa whapeo la tūlanga na ia i tātou meto so waa. Ina ia tina el malo. Ina ia si tia le to mai le vaenga. Ia peita ilo mai tau ino le foi ua. O le sia tuitua. Au le sile anau nau ta inga lau whiunga.
ina ia mawhai o na whaatino ina ia vaenga. Tā ua fwoi e whamoe e le peo na iai le engineering ale sasasi, a tono pe Paulo se vaenga o lo whiololo, tā ua ia si tia o le tomai, a me se o equipment e whaatino ingo ngāluenga. A me se foi o le tomai ia i lātou o vaia, ia vaenga ia, nei e whaau wau, ma le ia tili, ia o tūlanga tau waa, ia po tūlanga tau maritime i tono o tātou atunu. Le fui tātou mai tau ina te leo whawhita auli, i tūlanga o maintenance o waa, ia ona o le tūlanga lava lea, me lea watoe le tua lalo le nei tumalo, ia i le sila tutoa, anta ngā luenga, ia le au nanga waa, ia po le company waa foi, ina ia sila i tūlanga tau o onga. Lo whiunga le whangtalai, ia, tau o mai se, le tūlanga peo na iai, ia, ali i seila, ia tunu e mau. Ia tono leua, man whainga maro talua, i lota o toi se whainga le lei, ina ia fiso soani, pule mamalu ali mwhai pule, ia le lea vaenga. Ia ua vea lava ila tau ma ave fua, le ngata ave fua, a kambani waa, ia ave fua le tātou atunu, mai se ainga mai tu malo, ia e o lava ona sila i vaenga ia, ia a wale malu puipuia, ia ma amia pule fo i tulou le mota. Ia, i tūlanga au, tu e sea i ngā luenga e langolangoi e le nei tu malo, ia le tūlanga peo na ili poter komiti. Lau whionga o na ua maile le tūlanga, sisilatu le tūlanga company va. Ia le latu li poti lua olu tolu. Ia sa whamawina ele polofiti lai titi. Wale tu e le ngang whaaftai, e whionga le ataua male, au whai ngā luenga, ma se fwoi komiti whatonu, ta ngā luenga. Ia tu so le vaenga. Ia e ali tua sila iai i tupe mau o le tausanga. 5% ia o le domestic operation ia. Ia se fulu 4% le vale mtutuila. O le se fulu 3% lon tolu ia tatou charas. O waa charas. Peitai, mai tauina. O le ua matona lisi atu i tūlanga o tatou waa. Ia peo le vaenga lea. Ia se tatalo tuai ia ile ia to sila le vaenga lea wa ele ngata ia ole service fa wa mo tatu tangata service fa wa ia me sa ile te me pisio o le vaiva o moto elua ia mana mia ia le wa unanga le nei ele na o to pel tu alalo ia ina ia sila i tulanga ia mal fa malo si au pe ona ta o mo ia le tūlanga tau maintenance, ia o tātou waa. O waa, ia whewa ia so uma. Lona winga, i te tau whelo ngārugo ia so uma. Ina ia whamau tuina. Lau whiunga le whongwhitalai o nau, o mai leo se vai ngau nei tumalo i le tātou whalatongo. O le tātou tangaruengo swawai. Le tu le ngang whawhtai, ia le whiunga ia whimono ma le pulenga, se whoi kumit whatonu. Ya, sai o ngā luenga whatino, le sila ngā luenga tupito ia e lava ona. Awe pe ele ngā whawhtai, le ua, le ononga soa vai, ia si tia pe i le tausanga, E mai se ai, ia le lātou service, le maintenance service, ia po le response, ia i whale tonu. Le sila tulanga e langona e langa whawhtai. Ia, ile tanga luenga soa vai ma le nato o nanga. Ia, pea ona ia i fui nei, tūlanga e ona, ali atili. Atitilo tu le lipoti, i le nato wastewater operations le nala u whiunga le whungtalai. Ia, mai a le luafe sufitu, ia pea o mai le luafe luatasi lua lipoti lea. Ua pa uma o lalo ale operation o le tātou wastewater treatment plant. Ia, lona winga le sa amata mai ono sul 12%. Ia, o le tausanga mai le luaf sufitu, suvano. Ia, o le lua tasi lua. Ia, o ila le fast food percent lona winga wa. Pe o le tulanga se aseta wa mata ona na tu tulang whare tonu.
Ia malon whaongaina me lea ia na ona ta ua a seta nei ai mai se tūlanga o iai lea tina e tono lea tunu. Tina e mai se ai taulanga. Ia lea au tatu wa ia le tele hao ina lolo vaia. Ia ma te telele. Ia timunga. Ia ua flare la tōle tatu taulanga. Lau inga e ao na malu pui pui a tūlanga o sua vaila fwat. Ia ina ia pui pui tatu mai whamat. Mai se ai ia tūlanga lua iei le taulanga. Ia wa mata ona putu putu ma tumu iai o tatu tangata. Me lea ta ua o unanga nei. Ia ina ia sitia ma ia whalele ia tili. Lau whionga le whongtalai ia tūlanga ile silia ile water loss management lau whionga. Veo lolo au mai pasene le tūlanga lea. Po le meo pasene ia o le vaisa au ina i tona reservoir. Ia ma le vaisa na maua mai ele tupi. Masalo lo inane o lo il pasene alo tilo pe le tūlanga lau tele. Ile tele o le vai o sa mole se tunu pitu silio na fatama inga ile vai. Mai sa le tui sautu o le tatou motu. Mi se fuile atu whangaloa. Ma le tui i atua. Ia tamau a inga ile vai. E o foi au tatou wa ai. Vai le lua vasu taluai. A tole vai aso timu to ai fo. Tele le vai lo no inga. E on titilo ma le vai a tole na. Ino e na ia sila i ai. Lon fata na whaongaina tau. Ia wale ati na usi tatou tunu. No mai lo lea ile simef so taima le tulanga. Ile tulanga le tatou water catchment management le iai nei. E o lisi le vaenga lau whionga ia o lo ili sua vai le supply inga le tatou sua vai ma le. Ia a o lo o ili tatou sisio manga le vai inga o tatou water catchment. O le tulanga le na ia ise tunu ia ise maro e vai. Ai pena on te tala tu whapena. Ia ono lo uti sua vai le telo teni. Ia ai pe o lo o hamisi apea o mai tau la munga la. Ia ai o lo tele sua vai. Ia pe o na mai tau ina le. Te wata mawa inga ina tatou ili turanga le sua timu. Lau whionga le oftalai. Ia no o mai la ea ile. Si mei titi lea. E tali tonu alfa moe o fosio matu tu malo i tua. E falali e matu nu sa i lalo le independent water scheme sa fai amatu vai. Peitai ia i le fatu fala inga fo ia so tu nai. Sa tu ina tu i lalo le malo ia sitasio o puna oa me tulanga tau vai. Nei tu malo ia i lalo le malo e mo le vainga ma le whaongaina. E o mai te mile nei. E o tele inda ta tipi te bia paipa mātou a inga i tua. Ia, ono le tūranga lea. E ile ngā ta inga loo. O iei afte na inga le tūranga o le Independent Water Scheme. Ia ma le vaian malo. E le tūranga e lo ta oto sianga tonu. O le ngā ia i le whamoemoenga. Ia, tātum tanga luenga sua vai. Ina ia mawhai o o vai mama. Ia iso se tangata Samoa. Tulou, so se sitiseni, so se ainga o le nea tunu. Ia o vai mama. Pe vai le tuma oti, pe vai le malo. Le nganga le na. Luna winga. Ia te talo atua i sila se tulanga tala whengai. Nei fui nei poloketi le malo sa avesa o ele Independent Water Scheme. Ia umalo foi nei poloketi umatupena. Ia ona toi foi lea ile tūlanga pe te foi le mamafa ia ina inu olo ia ile tūlanga le whengai manata water scheme lea te talo ia ina ia ama whai anu whai nei filters so soni ia nei training ia i nuu mafio anga e manager ia la tū vai o se tūlanga le leile la a o le tumai ia sa o tau wina ia wan manuia sa moa a penana nganga fa so yo tatou nu mafio anga ia a wale atina ina so tatou tunu ia pauio nai ma enga la fo talai malo ia le nei tu malo ia a wale fa mo le ia so manuia fondo manuia so tapo inga Samoa lau songa lau fionga le sui malo me fala le numero tasi fa tai mo sao
tātou ripoti ia me se o nisi tu whalele a tili, tātou o nanga, mā loa whaptai, ia tule mai sui o ripata i tupai no. Ia whaftai lo fionga li whaftalai mo le wanoa. Ia whawhiloa ia lo ia tufoi lo fionga, me se foi le. Pa ia o palimene, ia lo fionga tamaitai palimia, ma le se na kabineta, me se foi o ni. Nei tu taitai, ma sui taitai, ia me se foi le malu whaipule o le. Tātou palimene nei. Ia o te iloa o leua tele nisi o finangalo sui malu mo tau whaalia i li potine e wha, ia le sektang e o aluenga titele, ia tūlanga o le sua vai, ia me se foi o nanga ma pūlenga, ia o tatu wa ai Samoa. O le tau mwhainga news fono mai ale i pata i tūpa ilunga, ia la a matatu ia se whaamtalanga i le tatu pūlenga o sua vai, ia le umanino tūlanga o le li poti al komiti, ia mo le tuailanga whaaftai le komiti, ia le lau liwina fo li poti ale pulenga sua vai. O se avanoa tāua fo i lea mo le tuailanga whaaftai le pulenga, ia me se fo i le malu lau whainga luenga, se fo le fionga le minsta o fito i tonu i ai le pulenga sua vai, ia ona o la la tau mtawhai oi, ia ta whapeo ngā lue i pō mao, wa e fo isi na o i loa tasi lea pulenga i le whātūranga se taiminga lue. A o lo tūlanga i pō motusia le vai, po le alawa se mea ia e tamu whai lava e whaatino le au nanga. Ia mo le tuai le ngā whaaftai lo tau ngā lue puna wai. Ia le whaalongolongo ti ngā. Ia po a te reo ti munga vevela le la. Ia lo tau tamu whai lava e whaatino ia tau tuai no si o tātou atu no. O le tūlanga le li poti le au mai ei tūlanga peini li lui tau. A le pūlenga. Ia o te iloa o le tasi o lui tau le tā ua i. Ia pei o swinga i o le tau. O le tā ua i li poti le lua tasi lua lua. Tasi lo tau sanga pei fōringa maina. Whaisi pa u o le timu. Mau ai Samoa. Ia mwhaat li tonu ai nisi o tele o whatanoa. Ia iutai whaleata ma vai maunga, ia whaasolo atuai i palauri sa vai. Ia manisi awa enga i furasou ma fia malu. Elta tonunga iai asoleanga, e wheangai masi o tātou atunu. Ma te iloa foi o te tonu lava o le pūlenga sua vaile, iai nisi fo tā penanga. E fuafua i totu ngā whaapea, meise atulanga fisuia ingol tau. Tono le water sector, i o te iloa laua iai action plans po ia wuta pena iai. I le tūlanga le a whaititia, o le ale option ngā lua iai pūlenga. Ai a te tele fo impāpāwa i tawhi. I o le a fo i lato mta whai oi, a ve i wha mua mua. Peila o se tūlanga le tau wawai atua li poti. Ia o le ua whapea ona silasila iai komiti. Ia mai iai se tūlanga fo i le o eile se tatununga nei tu malo. O lea sa ta ua e nisi o sui o nei mota. E tūlanga lea sa tanoaina i le vaenga le water sector. E mantua fo i tele mtanga luenga, tele whaala tonga o lo i eitu tonu ori. Lei tu tino lea, ina ia whaale leia, longa winga e se oe ai ma wha awo ai. Ia wa o le pūlenga e sua vai, ngā le kufanga o le sua vai, a wale fonka umafa. A le pui ala lea ma le puki inga o le resource leo sua vai. Ia pe kau ese le simka ngā luenga lo ien muka whai oi lea. Nonga winga la a le lango whakasi. Ia e whainga kāfo inga whakingo ma whaale lea le o nganga pūlenga sua vai. Lea pe o ngā wako isi whamkalanga, suinga o le kau, a le ise kimu, ma kukuka ko vai kafe, le ise mea kua iai pūlenga sua vai. Ai a o fo inga la langu ma ke le maire kimu. Ia waka kafe mpapa, ia kele fo inga mukusi, ia mapalapala, ma kele rekupe al pūlenga. Ia e wha mama umaire vai lea wa lava le fonka umafa. Kei loa lea iai le kulanga sa ka penga inga. O kako adaptation plans fo ia, po actions. O tūlanga lea sa propose ai kongo o kako building code. So se fale,
ia kau le nga kau ngai le septic tank ai kau foi ngai ai se rainwater tank o ngar fuanga nga a ke kere ki munga fa o nga ia vai wa o foi lang perpala ia e kau le kusala pe take time ia pulenga kau su e mai masingi me fa pe nga fa le ia pai po mukusi o nga lo longa mo kafenga ia lo ko ful va le fale mo langa kange vai le mo de mai ki munga ia fa o nga ia i kula po nga ia aso pe fa pe ia pe o kulanga nga fo le o ke lo po o effective ia me ia sa ka pe nga kai le sai la lo ka ko napa ia por ka ko national adaptation plan of actions le ia kulanga ia so angi pulenga suavai ia wa lava kulanga le i me o suia ingor kau mo kulanga u fa pe nga ia mai e fu kulanga fo le o le kau allocate ia me ka ko wet customers le FC nga wele EPC mo le pulenga suavai ile resource kasi vai kafe ala e wele power e fo ia le i wa pe o fa mua sa ave ai le ka wa le pulenga suavai o le wet customer nga fa mua ka ko vai ia fa lo wai la ia le ore o ka ko power ia mai si fo i me le ka environmental flow e ka wanga o langa i kunga mo ngai ala e o lai le vai ngai ia au ngai maku le lauirele ia lo lai fo le ula le kunga ma ngai menga ia lo ku fo ia ngai si ngu ma fioanga ia o ka ko a fo ka mafanga mai ko ngo suavai ia pe ore kuranga ngai va kwa lo ia fo ia ingisio fa kuanga al komiki ia fa ka lava le ai ile pulenga suavai ia e pausi ko langa fo ile le ka ai kuai o fa kuanga le ka ko CSO la loa ia a ko ma u fo ngi mau ka ke le ngala ngai sui ngai ku malo ia onga e fua fo ile o imanga onga mafkianga si o ku malo ku langa le o le fa so polia o le unga pulenga suavai okay loa o lai ia le pa ke ki ka penganga o le maintenance ma le fainga le service al pulenga suavai a pe ku langa le ka CSO pe o si me fo le nga lenga fisilingia le nge usunga fo le ku langa le role le Samoa Water Authority as a trading body ia po le beneficial o le ku langa fo le o le o lai trade o lai faile pili ma me fa penga ia pa at the same time e ka wanga fa kingo fa waule au nga pulenga suavai ia fa so polia mo o aku le suavai ka umafa ia ingu mai ku malo uma pela si mere ko e va ko ipes ku alalo ka ko CSO me se de ka ku pulenga le fainga malo ia se le fange de kulanga le ka fa la vange singa CSO mo pulenga suavai ia se ka fa ia ngai po ho sai me se de pikoro i mako le kusai ia o le ngi vai kafe ia lo fa mo le suavai mai le mga volelele ia paude me mo wai ia fa nga mo singi kere fo ia vili le ia fa inga pa mo mai suavai malia ia fa so ai so mako i kumalo ia o se fam kalanga kusai ma fa kuanga komiki ia mai se le fa kuanga muli le ia o le ke vai kwai o le sila escola ngore sui por sili ia ke loa le wakali le fainga malo ia lo sila ia i le kulanga le la ko review le structure le o ka ko pulenga ia ma fa mau ku mai se la ko fingalo ia pe fai se deputy CEO ia po le ala wa kulanga iai ia ke loa o se mea ka ua foi le fa kuanga le fua im ka fai oi ma le ko ku nga o fe ngai ma pulenga ia ke loa o le ai ia kulanga fo le fai fa kingo ke ngei le e masanga fai me fo le pi fa ka milo e pulenga ia fai le acting role fo le ai le kulanga le CEO a fa pe ho ku kuangia ma malanga i fa ia lo ia ngi si o ACEO ia e fa solo fo le fa solo ia fai ia le acting role ia ka usa fa e ko fo kanga ka wa ia le pursili ia me se foi o ka fai o mo pursili ia ma ke lo foi o le fa nga solo nga o la si fia le ka ko fa nga malo ia mo foi le along le higher duty allowance ia o me la nga o lo fa kingo ke mingi ia e ka ai le la liwinga o le
ko wha ka ko whainga malo. Ia pe kalia kulanga leo ka ko deputy CEO. Ia mo le pulenga swa vai. Ia ke loanga le pau ia o ngai whamkalanga o leo ma wai. Ia ele ripoki le ka whai akua ire. I kulanga le pulenga swa vai. Ka ko whanga solo mai la i ka ko pulenga o wa. Ia o le kau le mangingo ke le fo ia ko fa penga fo fa fonga sio ka ko ku nga e ile ese senga o le Samoa Shipping Services ia po au nganga o va ia me se fo le Samoa Shipping Corporation ia po le pulenga le o va ai Samoa ia o la ulo le sa le Shipping Services ia e fiko i kongu le i ka fa yo le o nganga le ia i lunga va le lo ia alom fanga o kulanga kauseila ia e fa kingo o nganga i lunga va o kere fo ngei va io va i nisi o akungu ia ka ke fai pa anga ma kulanga fa penga ia ko ngole ke le silfia male o mai ai o le fionga le mix ka kupe o le sa fa pe fo nga fa ulu ai ngi o nganga ia i ngisi fo ku nga ma kuranga fa penga pe o mai fo ia fa kuanga ale al ka ku komiki ia o keilo kasi de va en ka ua mai lango inga e ngai suis fo le kulanga le ua kalin malo e le mfainga ku fa kasi le Samoa Shipping Corporation ma le Samoa Shipping Services po au nganga o va ia ma pulenga o va o Samoa ia pe o pulenga o va o Samoa ia le pi fiko i ko ngwa le i le kako lea loko i fali. Le vā lea o Samoa ngalua, ia me se fo ia i mui whangua msale longa, ia e pulea inga kako waa ia o lo whaia le kaukua inga si o kako akungu. Ia o kako service ia po au nganga i lunga o vaa. Ia o ngarkere o vaa ngei o meli o vaa lau o loa, ia o vaa aisi akungu o maisi kampangi. Ia pi e whaafenga ka fo i lele nga o rewa ia ku lipoki. Ia ua fast fulu sidi aku ia kausanga. Ia o iei whea ngai ngei, po agreements ngei ma kampangi ngei, o ngai whainga kāla ngā fifi e kākou, ia espole anga wha Samoa, ia o kere fo o ngei, ia e se aku nguu ma kampangi fo i fafo, ia o lo pule inga, paure mea ia o le kākou whai whapaanga, kākou wha uo iai, ia o le maua mai iai si ngā waenga o le kere o kama o ainga, o ngei kampangi, ia e kaukua ai, si o kākou akungu kauala li ko kongi o le au nganga ro whai e alom whangau, ia e mai se fo i kongi ngau o ngai alom whangau ia e ro ngā lue i seila, ia i lunga o waa ngei, e i se so mga ku whakau wa, e koi kia kai peile koe ngā agreements ia. Tasi minutu sui. Kai pei au kulanga fo i le RSE po kako ngaruenga whawai kaimi. E wa o anga kako kau whai pule aku e kako. I ore fia lo whamasi e whafo ia kipi mai re koe la uakua ia alom whangau Samoa. Ia ai la uange fiki ma konga ma ngiso ia pe o ke ro kasi reo whai ke ngai kulanga ia. Ai ore kulanga ngā o wakoe se vai vainga. Ia mai langolango inga fo i whai unga rewa whai re kako kari mai re kako whai ngā maro. Ia kusai ma kulanga lea. Ore si kulanga i le kāua re kako unga ngauwa. Ok, mai kaua ai o Samoa pi o se kasi ngeo kungure e leipo vo i le leo kāka fo lau i le vasa. E nonga uinga. O Samoa e lai kiki ale kako e lele. Ai ki lere kako o ngā sami. Kele resource. Ia whai hu kako leo e ao mai ma whangoka le resource e. Mau engisi o kako a ki ngai me whapenga. Ia whao ngā la services le ilunga o wao whewa ilunga o kako o ngā sami. Wa o le keiroa. Ia o keiroa o nganga ese e ilunga o ngā sami. Ia o le mau ai kako se lengi. Ma o ke mangkua ngai le kasi o kusi whai kau ka mai ki aso ka o ngā primary school. O le ropo le ale ngō kongu are a ke mai kau le ngō kama. O kama ngō ia mawhatu. Sa pala ai sami. Ia ke o umaenga. O loko kele kama. Le maluloa whangoka po le a le sou sami. Ia vai mea lai modu o kulava mawhatu. Ia ma whai o kwai se whamkalanga whapenga. Kako services i waa. Ka ma whai pea po le a le ngā oa ma le si o kai. Kako o whakingo ra o ngangarea. Ia kako pei o mawhatu. Manguia i Samoa. Whafkaura whionga mori. Tai. Awungoa. Alo. Tai. O sauranga ma. Sa tatu ripoti.
Ia tu le mesui o sanganga, numero 2. Oi. Ia, mali e sanganga numero 2. Sei momo mani te te le tua ngai, so ele mana o fionga sanganga lua. Ia, tu le atu mranga whaaloalo fia whaalea se manatu i li poti nei. Na uleto anga ia tu foi pa ia sa mo yon tulang whaalupe, mai se tapo inga lea malu le tātou malo lea ua mai on whapai ai ia ulua i saunanga le tātou mauta. Ai ua o wawetu atu. Te manatu e tau na malamalama isi mei e whenumi ai. E li poti nei ma saunanga. Rau whiunga whongtalai. E tolu o tātou company wa. E le lua. E tolu o tātou company wa. E la tātou te tiltilo nei e le poti o company wa o le lo ngafa ma sa ilingo ngā luenga whanau. Ia tunu umamao i si fo i alato fo i va e whio i lunga o sami. Ai va pena fo i male company va. O lo ngafa male ma fe malanga ina ma e le va upolu ma savai. Ia va pe fo i ma Amerika Samoa. Male company va. O lo ngafa ma whelau ingo o loa ia tunu mau. Lea te mau atu. E le i au maia e le o malama fo il komiti. Male lato whautuanga. Nau mai. Mai o le tato company lea Samoa Corporation. Sua mai se va a ve tato o loi fafa. O le iai le tato pifala. Le va lea al Pacifican fatau tato. Ma o le iai tato sea o lo tato fai paanga e ma se tasio company i fafo. E alai ona taungo fie o loa. E whelau inga ona o le tūlanga, o le tauvanga. E se fina ngalo whapea. E le taunga tō e su e mai se wa a taungo fie ai a wanga wai. E leo le mea le nā. O le mea lai on taungo fie o loa, o le tauvā. O le tātou company va. Leo le pifala, le fo isa o iei upu i lesi a tātou whontanga. Ai pe ua ngalo ngimo ia le tūlanga lea. Iei le tolu a tātou company va. O le pifala. Lea e whai paanga Malaysia company tele. O lo o tele la tō va. Ia ma le alana lea tau ka fiofi ai. Ia le tūlanga le alu lunga, so le alu lunga le tāpasa. O le tau o loa. E whauru whale mai i tono Samoa. O le tūlanga lea e salanga. E whapea e tau o na tasi i al company va. Tu whatasi le company va lea whelaua ia o loa i vao. O polo masawai i matutuila mal company va lea sa ili ngā luenga. Sa whataitai mo fo il mel nā. Moni ai la le saunanga lea sa saunoi se tasi sui. Nā alu fo i whapea le manatu. O le minsta sa pule ai sa wawai. Au mai kapeneta na whautuanga. Ia, e iei fo i tū le lei o le nā manatu. Ia, na whatino e lava le kapeneta ia lan whautuanga o tasi. Ai alu fo. Tosa wal minsta lava le nā.
Te mai foi la na whautuanga, ia leo o tātou o iai. Mai le. La tātou te alue nei. La whenga whongtalai. Tau tele le, tau pulena mai le Political Committee. I le whawhitau li lea e whawhengai ma tātou whanau. I le mea leo le awa. Lea la mai, le e mai le sa pule foi nai. Ma le telo teimi sa walau mai ai. Ia te o te o atu e whai se launga a veil whautuanga. Malolosi upu sa ave whanau. Ai winga i o whanau. Whakangisi whamawai matua. Sa awai whilo inga nei. Ai ngā furi a le kua wō. Heo no tua lea, whaile la toa mio. E le whapela o ta mauma. Ai ea tama whapela mio. E le ustai, i matua. Ai ole mea sa i na draw tuai ma le malo i tonu. O no whala vila mea no tupu i whafo. E o mai nei ele i maua ale stama lea na leiloa. E le tauwhi pena whasioti e sesi i le tama lea. E iei le si na o mai le talsanga whawā malo mai take no o iei le waa. O na tupuele o le misa o le laki o lola. O na ave le whalpuipui. Ia le la sa sota e loa e tātou e wala i lunga o le malosi whaava malo. Na mawhai ai o na le whalpuipui. Ai au mai i Samonei. E ei fwoi tamatolua na fia e le oti o le Filipaina e Sydney, Australia. Mea leo le awa. Le wala sa tapai le tātou malo ma watu e fwoi tātou whautuanga. Ua o ilunga o le level leo whaava malo. Na mafuai o na sao i a tamala. Le ngaluenga whitale na le whawhengai ma le tātou malo. E le una ia tamawhanau. E na ia maua ngaluenga. E ia tamawhanau i le leile a mio. Ua tutua la to fale. Fai pisinisi a inga. O le malosi lea. O le company lea ma le foi il whawhenga. E la to o pulea le company va. A ia foi taimi na ngā wai. O le tulanga lea i le tātou pulenga. E i savai. E le taimi na alualualu. O na savalia lea o ua leanga le tātou wa faua na mai. Tua leanga ave toi fau ma lepel mo meo o le kapili. Ai faua. Ai mafua sea. Ai mafua i le SS o pulenga. O latou o lo ngā lulue i le wafu i mulfanua. Masale longa i lalo le pulenga o le wafu. A lea la e iei taimi o vai le va. Ia a ua a lai whalongo tasi i a pulenga o le mtanga luenga o i o whafoia le va. I le pulenga o le wafu ma laku kaimi e manga vai. Ia a ovala. E loa kua le whai mea whali a wai le pule le company va. Ona manatuai lea le company va. A pe atu ia i la tau le pulenga. Wa pole alawa le kaimi o le po. Ai mawhai o na o le lato upu i le au whaingaluanga. Sa le leia la le whaingasolonga le whaingalea. Ai wato e fo i lo i le metuai. Ko kere lom whawhikauri tulai mai i le pulenga. Ona e se pule.
e pe tu lo lava pe o se sol fa no fo ile ruo e o e koso kwa le siu koso le siu ai o ki ai le tau tua al tatu company va mo le se malanga e o tatu tangata o le tule a i se va tele au mai e ele va fa pelala so fo ile minsta sa ia ina al kapenetal nei fo i whainga malo. Mana tue mele koe ngā waa lea. Koe ngā waa fo ili e rua waa e so olo ngā kong. Le whauai a tātou waa whangota. E ke lea la le waa. E na tāo fiel kapenet. O le tūlanga ele malosi o uma pe atulata i manono mapolima. E tasi ale uma a whao i le vaale. Ale upu mawhautuanga minsta a whale kongu le vaanga i le maulala. E whakilua. E whape whelana whasao tangata. Ai maisi o le o tangata i o malako whanga o makawale. Ai whapurou na ngaru, whaki lua ngoko le lor ke leo mihi. Dale nan tau fiai. Ali tue ngā waa, ma le whausanga lea e whausiai e tātou waa e apani. O le koe ngā waa, konga ngā kalawhea ngai, e saunga le mō tātou tangata. O le tua lalo la e le minsta, se koe kilo le lea e melea. E le vave ai seisi koe ngā bea whapengei. Ona e a fia ia le soifua o tātou tangata. E lau whionga e le whangwhitalai. A pawai o nai mea tāua. Sa o manatu o te tautara i ai. Ona te lea al whale tono. O le ripoti al komiti lea mai. Ma le rato whātuanga. Ia, manui al tātou whono. Tai, malo, sao noa. Te le fo sao le te tele tu ngai a wale tale le malo ma te fono komiti ia malo wa ma tai ia tu le mai sanga lua tai mo le vanola o fionga le fonga fetalai ia e pupu anai tu ala lo ie fe avatu tato li potile nei o le pulenga sua vai ia malo fa tai mo le di poti foi o mai e pau ale o si whawhisiri. Sau la ngā whoi mata upule ma le sunga le pule. Ona o le matou tu māloi e ala ngā due. Ia o ainga la yuta whoi le ai whātoanga. Ai se whainga whaavai le pulenga le suavai. Le kauanga ku le miko le vai taftafa la wala. E ila ainga i kolosi mua whanua o isi ainga. Whatao ati a la tou. E la sia la le paipa e tu le mikta le vai whanua le ainga ese le nā. La sia la i o whanua le nā whakakau le ainga le tua. Le mera i tu lai mai, a masani o na sa tia le paipa. O na ki ngā ainga le ainga le tua i tutongi a tor vai. E a sa mai fo i lumo le no upe ese sosoani. E al whalawe lawe. E le lo tonu po ai le whai na masaro mia le ainga lea. Ia ai le mau tu lava. Se i sisila nebulo na lua le pulenga tsua vai. Po la tulanga iei la le whatino o lewa tu li poti. I mo mea i o le au kusi piri. O na iei ainga e whainga ruanga uma i le ainga. Tua mana watu lai o le mau watu le au fua piri le sua vai. Ia e whai foisi sa ua o tai whau se tulau. O le mwhai la na sau fia me tu e piri le sua vai. Po la ar whainga whatino o topro kalame le sa ta ua daluai. Le mole me foi le faalu waku i medi mo telefoni o piri sua vai. Po le mea tauna watu le ainga wha pe le stala. Ina ia whainga o whiona mau fsota. Inga, se e mai lea vaenga leo vaa. Ia, o tere lava whautuanga fo o ami o ngā nei ar whanau e mai se lātou whato atu ua foi ainga mo se taimi uma, mo se taimi umi. Alu lo whapea po wa misia mai ainga mea whapea na. Ia peo le awai tua iai. A tonu pe au ngā foi se avanoa ai le malanga ese. Se foi atu se fai se mafutanga mare no. Se avatu iai se whamanianga tima inga foi tapo inga re no. Ia alu foi o ia ma mana tunatu.
Ia o le tapua ia tu lana ngaruenga e lona no. Ia male muri vaenga leo le va. Ia u tere fautuanga. Wa leo te whalango atu le minsta leo va. Leo toi titi taunu mai le tato va fau. Ia tarusia la o lela iai le tūlanga le peo na sau nofo inisio sui. Ia tala whea ngai le va. A mai feo se va ai tala whea ngai mo vaenga tau tū lisi. Kua mai masesi va ai tala whea ngai ma le tau le iai tato o ngā sami lea. Wa i le tau seru atu la wa whionga le whonga whetalai. A le mea te fie min star lea. A sau noa lo se meo la whatino lo. Sau noa lo whera whatino mla valele, whatino na vaenga mla valele. Le vau sau noa la mai le va. Tal tonu lo tu mafo ai mai le va. Ai tarusia o se va ai tala whea ngai. Ai turi loina peda whionga min star. La whatino ia mea uma. Ai rei whatino as tato valele. Manuel tato fono. No, tau noa le, sui malu. Sanga ngalua, ia le whafungatu le minsta ma le tato malo. Ia, Lo whionga whongwhtarai pe mo se ia wano. tule mai le, sui whongtalai, sui malu mai ainga tai. Ma lo whaftai lo whionga whongwhtalai mo le awano tu ina mai. Lo sunga whono fo ia le neitu ma lo. Ia, tau mwhai atu fo se motunga a whai tu sai o li poti a oa talanoina nei mota. O le ale o se whamtalanga i winga i li poti company va. A la fia whai se whamtalanga i winga i le pulenga swawai tu sai le li poti o le luafelu furtasi, anga i le luafelu furulua. O lo ta ua le whautuanga mua al komiti i le li poti. Whautua ina i le malo ma le fionga le minsta e o mtanga luenga lea. I le whata ua ina o le whaonga inga o le tupe fone le CSO. Le tu inatu le malo le mtanga luenga. Ia awar wha moe mo le tali atu al pulenga ia i la tau o fia mana o mien so swani. I le tu tau swavai. Pe o le vaenga lea, pe o le subsidize e le malo le vaenga lea. E ala tala le tupe tu inatu se vai ngā tupe. Ia e so swani e tūlanga lea. O te fia tā ua le tūlanga lea. E winga i lo umotu lea i manono tai ma apori matai. Ia mai mwhaina o whape atu. Amu ia o tau uporu masawai. A wa a whale tonu swavai e tau wala i le paipa lea e ta oto al swavai mo le tu inatu tau maota malawa. A whale tonu. O loo iai lisi puna o a whale swavai e mwhaiono tau wanga iai. Sa au ta amilo ia uporu le asomalo lo ntuana i atu. O le tele ia o ala vai, o puna vai le iai. O nai tafe ia mai se fo le tele o vai. Whapena fu la umori mau i le motu sa vai. A lo motu le manono. Le aia ma se vaenga au noa ma le timu e pa umai le lanki. O lo iai sua vai lo fionga le minsta, sa lo ele o mau ma ili poter komiti. Ele nā tia la ngā tasi nei mata upu ai le i urwhale mai le whainga malo fausa iai. Sa vava o ai le na nofo ia no fori tu malo nei ma tai tai whono le. Vaenga ua nofo ia nei le malo. Vaenga tonu ale o sua vai o lo iai paipai i le sami. A whale tonu le paipai le sami ma le ofe le ta oto atu. Ona wala au mai le o tu malo ia te ai mai se lo motu le manono. Tau mo fai mai le longo mai le mtanga luenga ma le pulenga swavai. Ato ai tau nu ua tu la ia le au whenga luenga. E ona whao ngale o se waa fo le tonge pau ai e iai la ma le sosoani e tamali. Tamali i pole au whaiwhaiwa. Ua masani le tofu inga o nā kai whale le vaenga lea. E la le taimi ma le nsa ofisiling iai se tasi o tamali. Masani au ngā whainga luenga whatasi ma le au whainga luenga le swavai. Lana mori mau, ua tele na so o le paipa lea. A lana fo le tilo ma le whaasoa ma le au whainga luenga a le official pulenga le suavai. Ua te tau na sui le ofe lea. Ua ia le taimi ua manifi le ofe. Ia ona le maalosi a le au ma le matangi. Ma ua whaifo isi leva o le ofe le ta oto atu. A tonu o le totu ngā lea ua le mawhai ai ona whaasopolia le motu le manono tai le vai. Ai lau savali atua nga il official suavai il taro sanga foi
I le nā fo I tausaga I le mawai atu nei le masi. Na ova ia isi ofe ana ngata le o loo iai. Sa ofisiringi ai se tasi o le ofisa e whai mai. Tasi lea ofe au ngai lo motu. Lau la tarusaga lo fionga le minsta. Pe le wana ngā te tau na sui le ofe lea mo lo motu. Mo le taimini nei. Pe ono uta ua le maftianga la e o mai le taimini nei. Na o savalia I lo tūlanga whatai tei whono le motu leo manono tai, ma le motu I apori matai. O tane vaila I ai vatu le pau o mota ma le whawhongfonga sa moisi ma. O leo toa o ngā le taimini nei. Whea ngai pēr lo tātou watu nuu ma mafui e malorosi. Ua ma vai ma ua lea o ngā. O le ala fo leo tau ma whaia o le tasi ni miliona tāla. Mo le tū ma loe le tele, tau su ni tane vai. Mo le motu le manono tai ma apori ma tai ma le telo le tū malo. La ula talo sanga ilo fionga le minsta. Ia elo fangia talo sanga a ingal tai leo tu atu le taimi nei. Pe lava no fai atu. A whare tonu sua vai uporu ma sa vai. Tele io vai tafi ma vai tu loto e maua sua vai tau mafa. Whape na fo tu langa lo iel sua vai apori ma tai le taimi nei o tele na sa tia. E ui olea. O lo tau ma fai lava se leni le tasi miliona tala. A o lau talo sanga le taimi nei, ua matua ma na o mia lava e lo motu le manon tai. Taimi nei ele i o le paipaisi a inga lo talo sanga mai pea. A lo whaia lava iai le whaiva o le ono sai mai. Ia la iai ari taimi o tuale pulenga le sua vai ma le vaenga le. Me le lau fionga le minsta e mo ele o ta ua ma le lipoti. A o te talo sanga inga ma le vaenga le ma le nganga whaalo alo lava. O no lo iai se leni lea o lo tu inato le malo. O te langona la, e te taulan wha mo motu langa le, ai meisio mātou o motu ese, ma uporu nei, ia ai meisio savai. Tāru sanga le maranganga whaftai lau whionga whangatalai mo rea wanoa. Alo, tau noi. Sui malu mai ainga tai, whaftai. Sula me sui o, malie, sula me sui o whale alili numero lua, o na soere ma na lofi numero lua. Ea, whaftai, na wa whionga ni, kong te talai mo le avanoa. Whai e vai fwoi se sao ngei kumalo, ia wā fwoi li poki pe o ngā kuinga mai e komiki. Whakaro whakwai la wa whionga ni kong whekanai. Whakaro whakui la wa whionga ni kanai kai panemia, ka pingeka. Pe fwoi la wa whionga ni kai kai o li kua ngai, ma sui mmandu umal panemengi o Samoa. Ia whakaro whakwoi, ia I whaururunga mga ngaruenga, ka le maro, ka pia fwoi am ka ngaruenga kumaoki. Whakaro whakfwoi lau sunga i whairau kusi, malo soa kau. Ka pia fwoi lau fisal fongo. Ea, whawhiroa I fwoi mai moa whakfonga mai o Samoa, i ngā kai Samoa ngei, ia whapia fwoi Samoa I kui fio lalangi, ia lo mwhai o ngā maua mai ai, ngei whasalonga kusao. Ea, whawhiroa I fwoi si o kumalo, whare adili ngumena lua, si o mako whare lua vayange pa ia mamamadu, sa fwoi mwhai ngā, ia o le a le, yo iai se whamakalanga, pa ia mai lava le vavau, yo aku lava le whavau. A karo whakfwoi pa ia o lau whai ngā luenga, kofi a lea kua, kongore, so se whakawhai kaulanga I kongore ngei kumalo whare ali lua, ia vayange le fio, la ngafa malarua ngofo kula whale, ia malikawanga ese ia whare alili, ia ka poi mai ia, se I kaung whai se ka kukala, ia a wā fwoi ngei kula whonga pionga, kangoinga. Na wa whionga le whonga whekalai, mga kue le umi fwoi se mga kua ngei kumalo, ke le fwoi o saungoanga, mwhekalainga, ia le oa pauni mauka ngei, ia kape ngā fwoi se mga kua pionga, saungoa I ke do sui maru. Ai, na wa whionga le whonga whekalai, ia, e makua rangorango inga la vai ngei kumalo, ia, whaukuanga, pe ngā kuinga mai le li poke le pulenga sua vai. Pio ngai ai, ia I le whaukuanga ngumena mua, ma le lua. Ia, o le pulanga o ngai ai le whaukuanga le ngumena lua, ia e whautua ina ai le malo, ia si sila I whainga whawai o lo whawai ina ai, le tatau o no atu, o le sua vai, mo a inga, o lo tau mamao, ma le reina paipa autu ina ia maua se soani mo lātou. Ia, e whape ngā se mangaku lau a whionga, pe I fo I o ngā
Ia i fo i launga i kaimua sola, ia sa kuinga kulava se kalsanga. Ia nganga mawalalo i lau fionga i Mista o ngatuenga, ia me se fo i le pulenga le suavai, ia i lava ia uongi ia fioanga. Ia li i o lava i eri suavai. Ia e kalsanga kupe i lau fionga, ia se koe si lange le vaenga lea. E mai kauinga fo ia e fo i ngisi o ngu o ku malo, o la fanga fo ia manguka i kas, e le i o lava i eri suavai. E mo i fo i wo i eri suavai, ia a sua, ia e sua lesi aso, ai pe lesi aso. Ai kalsanga kumarenga nga moolalo. I lau fionga le mista mat pulenga, ia si lange vaenga ia. O lo le lei, le suavai kuai se o mako i kumalo. E pe o nga mawinga fo i ngisi o sanguanga, ia ale vavela ka alo e foa ia. Ia le ulu le masau al pai. Ai o kulanga ia o le iau le suavai ngisi fo i o vaenga. Ia pe o a inga o lo kaumamao ma le rainga au ku pe o ngai ai. Ia o le ana leo le kalsanga ku ma le anga maulalo i lau fionga le mista ia mo se isi langi ia ngisi fo i o a inga ia o lo kalsanga mai ai. Ia o longa lua le kalsanga lau fionga e fonga fitalai. Ia ranga leo lo sau i le li poki anga se kalsanga ma le anga maulalo. E kawala ku le fionga le mista ma le pulenga le IPC. Ia o lo ia pou mori wa pipi o vaenga le mauka. E nge ke wa fainga se soifua ia wo ku fo ia le malo le ku ia. Sa mako kakango ia kalsanga inga se ko sila nge lava ka ko pulenga. E ia lenga e kise lo wa ia wa pipi o ia pou mori ia se ko kanga ia nge ai la wa fionga ma le pulenga. E manga mier ko fa sao. Inga nge ke wa fa inga soifua i vaenga ia ma le nga fa lalo ia kulanga fo yo pe o ngai ia pulenga wa ia le wa ke le fo ingisi o sui wa sau ngoi vaenga ia e awe fo se ka ofi ngai ku malo ma le nga fa lalo ia la wa fe le fo fitalai ia ngai manga ku la ikia ma le nga fa lalo mangia kere ka ko fo ngai ku la le aso tai ai molo saolo tatu ripoti. Ola le lua, ia tue mai sui maru mai analo finu mai lua. Maftai lau fionga le fongtalai moli. Lau avanoa, natu le tu mawina sa mato upu. E to ta fo ut aula. Talanga nei vai ngale asu. Ta oto upu o Samoa ma malu foi. Al mota wai panek, amati fau mole. Mo te fono, na o fionga le fongtalai e la ti fo sa mato. To la yatu. Mori le nganga whaafitai le komiti mali sai le linga o lipoti pe ona mai le nga tau lipoti. Wā metanga, wā pūrenga ma whāna tonga pe ona talo na inanea la tau pepa. E le o sa utala la fionga inisi o lipoti o a leo se vaenga le titi le sua vai. Ea male au nanga o waa Samoa. Mori le whaafitai le fionga le minsta me se fo le pūrenga le sua vai. Au fionga le pulisili, ia meise o le pulenga mle. Fono whatonu, ia wale whatino ino whi au mga aluenga. O le tulanga i fia, iei se whamatalanga. Whai alofa le tulanga le pe ona mai hoi le whautuanga le malo, e mo ai tālafu. Al me moni ae, o so se mea ae whanga yo ia mea umo ai tupe. Palangolango i tupe maua mtanga luenga. Mana tua lo loto le. Tulanga le sa iai tatu tunu le mamau tele. Pe fo na sa wa le vai. Sa unanga fo le fionga le tete le tua ngai me yo ai tala fu long. Le tupe. Ai le fainga le sa fai taluai. Au ina malanga le tangata i whafoe, e alwe meila na pepa hoi lele le ofiso. Pe malanga inga, sei ni eilan ki lia. Ona alu le whasolo i mtanga ruenga pe ieni ana i talaf. Ona sa ili lea pe ese i talaf. Se longa e umal tongi na i talafu toa i lia la wal.
E o le mea na tau manatu iai. O wai moni ai le saunoanga. Mina ngalu. Na na whai au le loan. Alu roa, e le iloa le tangata le wha mauni le loan, o le alu tangata le ona le loan. Ia, o na alu lea, o le toi sau, a amo le amonga le tangata lea. E whapena fo i sua vai. E alu tangata na nofo le fale. O mai risi o na uainga na nofo ai. E re ato se masina e tipi le paipa. Sua atu le pili, oka se pili. Io. Ia, tau mu whai e tongi. E re ngata e li toi whaona le lua se lau tāra ia. Ai tongi a toa le pili. Ai peo le tau tō manatu le rā. Ana ia nei vai ngai ai me se al suava tu ia le tise ia wa le cash power. A tulanga ia fle tupe ma tulanga ia suava ma. Tau to silsile ia. Ina ia pui ai fo i vai ngai ia. Ia mana is tangata e no fo ai ainga. E tai tu sa le mele ole. Le el suava ia, ma me foi ia o va. O inga ia o tātou. A so i fua mea le tangata ma whai ngā luenga e le tō anga tongi sa i tālafu ma tongi piti. Ia le whai ngā le nā. A le tangata lava ia e ngawha, e lofa le ainga, lofa le whanau. E matua umao na whasoa ma whapaketi me uma le tongi. Ai le pili o le moriva, ai le pili o le vai. Io, tu lava whapena, e o ai meo le loto. Al mea lea tātou le titi e le tele se pili se tu togi e lea. O le whaputu a lea ma tele mai whalu lawe. Muli loa mula amo. E pe o le tulanga na tātou wai whapena tau ana se sire to. Ia ele whaingo fie fo i le ngā ruenga le whatinonga o le unanga le soa vai lātou. Mua lea lava tātou te iloa. Ta sire nei o vai ngā tāua o le soifuanga, o le suavai. O ele sa whai nei o le peo le mori. E aola le paipa, tāua ana. E aola le paipa, e aola le mori, e peo le paipa. Ia, te lea le whale tonu. Ia le tūlanga nā lau whionga le whongwhitarai. Ia, nā se whautuanga, e silisila iai pe nisi nā vaenga. Ia, wā le lawe ina o nai tangata ia mo ai tālafu e tu ua ai tingainga is. Au whionga le whongtalai e tawa la tūru. Tai tei whono le komiti. Whafunga mai whoina whionga ni staa ma le pulisiri. Whaftai o lea, ele mwhai au na umma le mea lea, wha mole mole. Mole 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 vai la au fo le la tūru vai, chlorine. Eo, a misi lesi masina ele o se le ifo fa mole e longo fia al manongi al temia mo to amalosi al manongi ni stem o le leona maintain ia vai nga mo tato fo ta ma fale tunu ai tulanga na ya siri lewa o wala mano e tala no tuai ya sei si sinale vai nga le fa mo le lo fionga le Pursili. Ole unanga ia vasa a unanga vasa mo. E lango in tele lo filangalo le na sa o le vale. Sa unanga stasio sui. O meu alum fa na u ia fa. E fa ia se ngalwe nganu. Ali mfoi pule. Yo. E fa pena mato. Fa pena le mato pitonu. Pa o lo le alu. Ai lo le fono al bizanu a mai le ia fa sa fa lo e tonu ai fa ia tala a ele e fa fo ia tu tunga alu e tu pumen pe fia ya e sa u de me e o mai ai mana ia le so so ali fo ia wale le ngo telefo nga lu nga fon fa ba ia ai la ngo ina tu langa le ya o le ngā lue whatas, wa le se mea tau whaia le malo, pe tau whaia
e o nanga wa. E lo ia e tau tu ia to fa al fina na fo yo tanto no ma fi ia e nga lu fa ta sia ma abel so son. Ia lo fio al fo talai paule se tala. Malo. Au le se mana tu tu te bali anga fa lo ia fa ma le tu e lo fio nga. Ai. Al ta inga tanto fonta. Ia me se fo pa io il palmene, fio il palmie me il capenet. Ia sui fo io. O le te io le tuangai malule. Fono usu ale tunu. Ia me se fo ia. Fa lu lunga mtanga ruenga. Haba mal fa lo wa tai. No, ta mo lo fionga le. Su malu ana lo fina mo lua. Ya fa tai pe mo lo sao tatu. Lipoti, ya, alo sa no, tai. Ya, se tu lai mai sui o ngai pa bongo no mo lua. Kai do fionga le fong whakalai mon makoa bangoa. E o ke vai a kule a koe whikumi nguke ia o ngā whairo le malo longa ngai vai ngā le aso. E mga kufoi ia o le launga muli muli le o le ngai foi di pokir komiki. Ia, whawhikai mo le bangoa. Whakalo whakufoi le no fionga le kai o le malo, ia, malau ka pingeka. Ia, whakalo whakufoi le fionga kai o le kuangai. Ia, ma malu o whaipule uma le mauka ngai vai ngā le aso. Pa ia masao le mauka le koe o eisa mako whamkalanga. Ai mangaku e kusao ia se vai awan ngai vai ngā le aso ma li poki al komiki o pea ilunga lau a fongo. E le kele se mangaku awan ngai vai ngā le aso. Ai mua ngā momoli whawhikai le kai fongo ia ki ngange foi o pa ia li ima kamai kai whaipule o la vevea ngai komiki e kusai ma li poki. Ma ko mangaku lea, ia. Ngā o le luangi ngai vai ngā li poki kastu e lima. Ia, le awhai eise vai ngai vai ngā le aso. A maka kuia e le pule ngā sua vai. Momoli aku le ngā le whawhikai. Lau whio ngā le kai fongo ma le komiki. Ia, kawala aku lau whio ngā le mingisika. Mangaku e whio o se whamakalanga il vaenga le kau au ngā le pilikukongi. Koe ko mangaku yaso ia o kuangai. Pe whai kaua lau pili o le mika o lau vaima. Whai le whakelenga. Ia o ngā maua leo lea whai o lau pili o ngā kuaku lea. Al vai kaimingi. Ia ua laku al whai kau mika, whai kau lau mika o ngā koe whaafo i mele le ofisa whaka awa kumuni ai. O se whaukuanga ngai usu ngā fongo pe le mawhai o ngā koe kuaku i kua. Pe o le mesa iei mua laku le whai kau mika, ia whai kau, ia o ngā whai leo langa calculate lunga le ia whai ngā iungik. Ia ngā maua ale le kaimi leo laka pili vai. Ia a kongo ngā fo ia mau iau wha maungar karusanga. Ia a ngai fo i kumalo sa kuakui. Ngai fongkanga fo i kuanga iaku. Ngai ai ngā fo i ori ngai kumalo e o mar kaimi ngai le iola sua vai. Pea ngā sa ngō ngā ua iai ia leanga kuakua leanga ngā maulalo. Ia e o mar kaimi ngai ele iola lava. Ma le si vaenga lawa fionga mingska. O lo kumalo e kaimi pe paipa lima le fiafi. Ko aola ma sfurkasi le po. Ngai fo maunga lua kau ngai fo maunga kodu. E iai fo ele pamu o lo yuka e lo kumalo. O ingaia e anga ia koe se kasi o lau whainga luenga o le au le ka ua suafa. E whaola ia ma koe ka pe fo ele vai. Ia le kaimi ngā. Kaimi e mga omia e sua vai o kau fiafi. Kaimi fo ia whamaru wai le kumalo ia ki ngange fo ngā se senga o mea ai. Ia le kaimi ngā e pe e sua vai. Ai whakua koe ola maris furkasi po le afor se furu le lewa le po. Ngā o ngā kuku aku i au kawha o fionga. Ia, o ngā owo o maila ia lea i le kampangi waa. Ia, mangaku e ngā iaso pisi ia sa kua ngā iaku le vā leo sa la whaima uporo. Ia, i le kau whaidoa inga lea kulanga.
Ia le kai mo malanga muli ia po se mo le valu ka wa fiafi. Ai a maka poloka mai a ka avale lunga le wafu le ka e au. Se ia o mea le fiafi. Ngā ngā kuaku I ka whakafa o la wafionga ni mingska. Lua, ia. Pe angei ma le kolu le whakau sanga lo iai pelewa o lo kuka I muli whangua. Ma le kilo foi wa amaka o ngā pala lau papala e fola ilunga le waa lea. Ia, ngā ngā whapenga ako sa mako whamkalanga I la wafionga ni mingska. Ia, e kusai ma le vaenga lea o le kampangi waa. Ia, pei foi o ngā la unga ngisi o sui e kusai ma le au nganga o waa. Io sa mako foi ngā mangaka. Pei o whawhika au lia lea o le vai o alom whangau. Ia, o le awa. Ai, langolango inga foi, ia, a whaia e o la mai ka mai kikia I lunga ainga e leo sika. Ia, o angai, e fiu foi nguu, ka maali im whai la unga e whaukua. Ai, a whaia e leo sika. Ia, o longa ia lea o langa e leo sika. Ia, whaangaka mai isa mako whamkalanga lau whionga whakalai. Mangu ke le inga palmengi o Samoa. Ai, alo saudo lau whionga ne. Sui malu o ngangai whamaunga numero 2. Ia, whaafatai mo le lau sāwho I tātou ripoti. Ia, ua whatau tonu a mo tātou tei malolo. Mele, ia whaafatai le sāu mo whatau. Le o tātou tonu le. Te mtau te malolo ai. Ia, la whaatati ese, ngā ruanga le. Whanau au e tu so le lafo. Tātou toi whailoa I le tūrai lua.